BJP Chinthong Mondol pen executive amai padopon. Karbi ex-revolutionary federation lapen All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry atumpen phirang kemai kepha. Kardom Liberty Life Tanbang Pi Samirini Mailin Timung Pi Lasno nang ton pen berta arjuponikta. Long Eloboi Community Hall along BJP Chinthong Mondol pen executive amai padopon. MSC Abhijit Kro VDC Chairman Long Kitiron BJP Chinthong Mondol amaipu Samson Rongpharatu Chitongdu. Wothat lang sopen Berta Life Phirang ke Rajiv Hanse report. Orang kita ni ni perawat pen wang lo je itu Chinthong dong di development mate ke tang mate cuneng aningkan pen ni panah bahai dia pen sini pinian mate dapat bima development ke mo ni rong set pen keng lo visiting set lai nong opening bong wang bong lo dak anu nam ke itu BJP mate itu party bang dak to pada executive meeting kepada pundai itu non ke bangi ani beson sing itu party mate Chinthong BJP party ke bang meeting ame Chinthong blok bang ke cewan pemane hala bang ke hadakta bang Chinthong blok sistemnya dak bang ke itu muri Chinthong development block se akimia block dak bang ke kiwani pan milim pen bori produk mana kiwani mana kebori mana kecok ke lo pendak rong yang pong CP pun Chinthong muri Chinthong development block Non lo ni jangkar bien long Southern Range Kironi long Sangti Maholder lapen Forest Department atumang pong kachihuri sai butak hinia song atum chingrum se Kironi Agriculture IB long tong sekot pen phirang kemai ki pha padopon bangso phirang kemai long kaning jepon Sangti Maholder lapen Forest Department atumang pong kachili sai butak song ni tum inchap dun pa mepen kichok che bang puapan insai pon nang kok poputa pachini pon lapen bang solong song hinie tum pen kaning je pon ke inut rajaning lengke Southern Range Forest along si casual worker kam klembom and si akorte birmaling leng sangti kang hulong si ke klem dun paru humare lasi rajaning leng atuma long jong si ranger lapen forest board chairman atuma phan tangka ki pia video do pulote nang paklang not lalote nitung kroipo lapen ki chok che bang po phan insai pon vekpo lapen phirang ke mai long ka chitong dun KERF pen chairman Rangsina be Kongchun bang Sarmon Kramsa legal secretary Sarlong Kikro lapen All Hills Tribe Chamber of Commerce and Industry dun maipu Elis Terang Thomas be abang puatum chitong dun West Carbon Bureau Chief Joram Gotha report budam ji alam bang ke lahelo je non molom halapu ilitum block 1 hin adu ya hoyalam suluk sodak anta jujelang soboy phit hala bikok sia konon ilitum uthot tumi di kono madulong lo ilitum nijang karbiang lo Kironi range under hala sangti mate sangti illegal ke claim pon puthak lapen hala ilitum council long Forest Board Chairman Akihai Sarthe Pramsa lapen Ladakh Ranger Pramsa Sangmu Hansitami alangli inut Ladakh kam choklem dunbom abangfu Rajanengleng pusipu alangli penangan amethanga sai chiklem klesi akorte akibi birmol ingleng along so akorti along si alangli kam klem dun thurong alangli bang laken dak Kironi anda kiba casual worker ai sab situ sitame alangli casual worker punon master role punon sitame alangli inut department along sidolo asi department akam ci bikok penalangli labang laso sangti ke pur mate aja illegal saya long penang an cerap dun alangli tame cerap dun do kusi nilitum pini tarlip penang an din nilitum lang cari dampen adi maklong long ta penang an pale lo mo isi hinia video footage tame nilitum corona make claim la bangke nilitum nampak lang kontupo lasi nilitum dan ki pudam je bang kelalo je alangli inut forest along achok kumar sike claim void alangli labang so illegal kam ke claim dun along bangke
kalili kalang lang akam mate isi forest pen tipi pona chalan ipak along arnisi pen batai kep ingkoi truck dampara truck kumeng koi thong kep ke pon ustame labang so lam nilitum chini pon long lo la si jong si alang li kedamtang alang li press mit kachipi alam pen jong si ahok pulatang te alang li nilitum phan alang li phan tame chuning rilo je alang li approve mate mahaki abang ke nilitum phan tame nang PG phan si alang li phan chuning rilo la pen jong si alang li nang pitek the det pulote alang li bangsi nilitum ke I area pasong pen tame alang li phan lang ponang kok la pen jong si alang li nang pitang alam jong si ahok la pen alang li ningjelo je ino da chairman phanta lapoan pilo la pen ranger bid officer phansita me lapoan poisa pilo po bang jong si alang li kiba approve haki na pithelo prote nilitum la forest da kheroni ranger no ke claim pakam fu bid officer no ranger dong kanon setame arona tengken lang itu mantas lang ko sialan illegal sang jok si penangan army siang mongro jadi tipu sipu yang sila prote alang ikan tame nilitun ke yare masong kana bangke sota paning sai kona ko illegal alam maximum ke kan gambo se alang hasta illegal isia chalan sialan Mijero sipelo kikep lapen oke bacakat mon lapen imile chala si la so puthak lapen alani puthot kichuel bokar ande kwan ande magile la so aphai pe alani chini damde si je da authority autonomous council sidal ni bahini ya orlando tume chelan si ala tan convince mane da autonomous council jeja tum chok je lapen da akarap som du ansila so puthak je nitu KRFN semi tum jalan lambar cipi nai la estem je video clip footage ne la call recording la kali tidak itu customer care bhag sami phute la ne aliam sanono bangke itu kinai je bangke non bangke footage la pela video kita kya satanga ki la penampo la penalangi sami hegam no loje ke kempat pe ka sonje alang isi kichuan bokara bang fusi je tapaan or lang ke claim je Kelvin tisu lapen pudok edison latma sa alan kita tangan bisa me dak start lo kita di choklason si itu alan mohon ese mohon andar autonomous council mohon andar ni salan kelom chot je na choklaim je zamin ko sta bang non bang wars mak cepat bang kan non bang ke la so pun hari itu tadi tak orang lo pingsan so tumpen chelansi je pingsan so me chelansi je ala la so ke je la so pun ala kes ala pilo kes ke lage hato din sabra video tuli le abe pide ko record kan sedang kes ki pula kena lidam de non pa pura footage la RBX Revolutionary Federation, comprising of all social activities, members, and an ex-revolutionary person, not only the militants but organization, but as a social activist also involved in the KRF. Since yesterday and day before yesterday, Mr. Rajaning Inglang has been doing illegal works. That is, from one chalan is taking more than 40-50 truck in a day. So he is totally against our Caribbean Autonomous Council. Then at the same time, if he is given money to the forest personnel or the forest chairman, then bring the video footage. We challenge against this Rajaning Inglang. Bring the footage immediately. Then if it is true, then we will also take action against the culprit. And at the same time, this Rajaning Inglang has been doing illegal antisocial activities. That he is just a casual worker, as has been shown here. He is only a casual worker. So why that
he has beaten one of his staff, that is Calvin Tissot, and another is Edison. So in that case, we want the original footage, that is the video clippings, and then we strongly condemn and then challenge Mr. Rajaning Lang on behalf of RBX Revolutionary Federation. Thank you. Pini berta bangke, lapang sekang tong ponik lo, laing bom tha, berta live.